بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Mahuli puas dain hapamudji sa pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tukbal na to yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nesab kita niyo dihilan kasay sintuhan na to Rabbul Alamin supaya makahampit kita niyo. Dahing hasalago-lago nikmat dirihilan niya kato. Amunain sa lago-lago nikmat tungod paparkala mahinang lutuanan sing kita niyo dahon pahadarat niya. Amunain pag-ingat sinsara niya sarta pag-anggaw ta kaniya mapuas dahing hapangingat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari in ayat biatbat na to haindoon panghimati kato taniyong daran na hadya magjato dahing ha mga jimato nari halaw man na to dahing ha mga alamat sinadlaw kiyamat amunain akabiyaksahan pagtawakon sing kita daran na impaglinog amuwala miyuga inaamoy niyaon kaya suukan sin bahaya sin paglinog misanim malayo yaon katantan masi-masi alaw buka biya din na ba bang jumatu in alamat sa lago-lago sinadlaw kiyamat. Amin wayroon naguta niya bang jumato na inyanto maaon na in adlaw kiyamat. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala idha zulzilatil ardu zilzalaha na apabila jugjugon na sinallahu subhanahu wa ta'ala ingumi sinjugjug makusog. Maksud niya amunain pag linog kahinapusan. Bang siya timindog na in adlaw kiyamat. In inikatantan wayroon na makapanghimuting. Habihaon jaman magguwa in alamat siwi-siwi mataod pa tao magputing. Mataod pa tao mag-abbo. Biya sa kaula-ula kapag bayaan nila ini paglinog. Aon pa makapamung ako sa along ngay nagpahundong sim paglinog yan. Inyag to katan puting. Adlaw akhirat
mga palanggungan ha kama Islam, wayron na putingan hadlaw waktu ito. Bang Jumato na way na putingan misan hambuk. Muslim na katang. Sampay sing kafir mamayta na simbunal. Bang sila asubuhon, masalakakum fi sakar. Maita kamulong niya nakatulik ki maripalaom sinar ka sakar ini. Uni na kising kafir, lam naku minal musallin. Angkan kami nakasud maripalaom sin narka sakar ini, bukon kami magsasambahayang sindito pahadun niya. At inimamaita nila sila simbunal, way na magputing. Ida waqa'atil waqi'ah. Apabila pajatuhon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabayaan niya pajatuhon, laysa liwaqa'atiha kadibah. Way na makapanghimuting bang siya jumatuna. Sa way na putingan hawak to yan, mamayta nakatan simbunal. Asubuhon in tao, mataod sin hawak to yan. Asubuhon sila. Bang uno in hinang nila. Mayta sila nakasud panarka sakar. Lam nakunut imul miskin. Hangkan kami nakasud maripanarka sakar. Sarab di kami ando kayo magtatabang ha mga tao miskin. Sinyaw nin alta sin Allah subhanahu wa ta'ala halawman nila. Bukun alta nila. Alta sin Allah subhanahu wa ta'ala piyangandul kanila hasupaya mahinang nila ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari piyang ikot nila simbukon kanila. Hangkan kami lang na nakasud panarka sakal sabab di kami magsasarak ka ha mga tao balhajat. Amuan in nagjato naroon hayan in kahalan jumato hafidatur rafi'ah. Mapinda na yung kahalan. Aun na angkaton sin Allah subhanahu wa ta'ala padarajat mataas. Aun na hirusdos sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay mabot pabuli bulatak sina pinarka jahannam. Inabutan nila. Amo na yung kataan, si musulang. Amo na yung mga kataan, bang daakon mag-ibadat, mang gamayan, katawahan kapakaw. Udyo-udyoon pakaw. Biha. Ini ni kataan di majatuh. Na. Biya ba itaan kita baba, kita malasig. Sim mapatut tahinangon, suway amad tuin parulihon na to. Amad tuin urulon na to. Ida juljilatil ardu ziljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila jugjugon na sin Allahu Ta'ala in gumisin jugjug kahinapusan, amuin nakalando na inkusog, wayroon na hugna, sampay mabulang kahit na in dunya ini. Inbud, hisukan niya na pagwa in kataan sin mabugat halawm niya. Bato pilaras, silupad pataas. Ayaw pakawato sibi hindi hilupad. Misan yung bato pilaras, hilupad na pataas. Uwasan pa siya magka, pusat-pusat mabiya tirigo. Fakanat habaan mansura. Mahinang na siya biya kapu-kapu. Yung pag-ianon kapu-kapu, bangkaw umatod sa busing kusog sim matasuka, sim paso niya, dahing halungag sin atop buslot, kakitaan mo aon maglupad-lupad, halawm niya, amo aning pag-ianon kapu-kapu. Mabihad to imbud, way makapin, natumo, labi pa rin sin katumo sin tirigo. Amo yan tinjumato, kasusungon. Akhrajatil ardu asqalaha. Higwa na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung bugat. Amuin hinang timbangan hasupaya in gumi iniri himibal. Sabab in bud, biutang sin Allah ta'ala harumi hasupaya ri himibal in gumi, suman nang imanos siya ibang singkatan piya panjari halawm niya makapanaw tulid marayaw. Di sila matangkog. Karena piya panjari sin Allah Ta'ala imbud,
laong niya hinang siya uno yaon. Wa ja'alna al-jibala autada, hinang siya pangka. Hinang siya pangka. At isim pangka, butangan siya pangka ha supaya ri maghiwal-hiwal di majadyo in dunya. Na ini kataan pagwaon sinallahu ta'ala hipa kita kato. Jinisan na injumato. In paglinog, in paghunos, in kataan ini sundalo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hipakita sinallahu ta'ala in kawasan niya. Siwi-siwi pa buat malaingkan, magjato, mabulang kahit in pamaybay sintao. Bang jumato na. Pajatuhon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya din na bang haadlaw kiamat. In pajatuhon. Na, doon na ini, waqala al-insanu malaha. Bisara-bisara ni mano siya abutan sinwakto yan. Pag yanon doon na ni mano siya, kafir da kuman, wayron na Muslim. Misan ang buhok. Way na bariman, makapin, misan ang buhok. Kaya na, paunahon sinallahu subhanahu wa ta'ala yung bariman patayon. Hawak to punon na imano siya katan, sinallahu subhanahu wa ta'ala, hiparoy hakayo, panaugan, sinallahu ta'ala, hangin, marew parasahan sumud palaum sin, ilong sin mano siya. Bang makahamutin mu'min, saroon doon matay katan, siyusin makahamut kaniya. Sabab paunahon sinallahu ta'ala, karna sinulong kasi niya, haipon niya miya makadsing kabayaan niya, patayon mo na sinallahu ta'ala ri pananamon sinadlaw kiamat. Amo rin makananam hawakto yan, amo na yung mga kafir, nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati sin nagkukupor pa Allah ta'ala, amo yung tabunan nila insara sinallahu subhanahu wa ta'ala, aon para doon sambil ini gantian nila sing katanaman nila. Insara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo aning maana si pagyanon kafir. In kafir, inasalan, habahasa Arab, mag-uuma. Mahita, yanan mag-uuma. In mag-uuma, bang siya magtanom, hilubong niya imbigi, palawm sin lupa. Ang kasi pagtakon, kafir, sabab maglulubong sin bigi. So, imaana niya, hilubong niya, insara sinallahu ta'ala, hitapok niya, amon pa, lahilon niya, pikilan niya, ibang sinakal niya, palihon din, sara sinallahu subhanahu wa ta'ala, ingan niya kafir. Hasara sin Tuhan Rabbul Alamin. Mataod saan di kato. Misan in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabahagi, bukom pilang kabahagi. Nagdarawa katan mu'min, nagdarawa katan ahlus sunnah wal jamaah, sumagawa biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahum niya in Yahudi tarakatil Yahud ila 71 firqa kulluhum finnar illa wahid. In Yahudi mabahagi makakapituan tag isang kabahagi. In kapituan diretso palaw narka hambuk dain makasudsul ka. Tarakatin nasara ila 72 firqa kulluhum finnar illa wahid. In Nasrani damikian mabahagi makakapituan tag duang kabahagi. Inang kabahagi din makasudsul ka. In kapituan tag isa harap palam nagka. Wa sataftariku ummati ila 73 firqa kulluhum finnar illa wahid. In ummat ko, amo na yung mga nagdaraawa Muslim, nagdaraawa bariman, nagdaraawa ahlus sunnah wal jamaah, nagdaraawa in sila yaob bariman, sumakawa, mabahagi sila magkakapituan tagtong kabahagi, in kapituan tagdua, diritso palaw narka, hambuok dain, makasudsul ka, diritso. Laong si mga sahabat, ya Rasulullah, hiso yung pagyano ng buok yan. Kunin nagisin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alayhi wa ashabi. Amo na, in ako wihayaon ibansin, mga kasahabatan ko. At iniamoy na mamaugbog ha Quran iban, sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inyan, di tayo kapag inuino. Matao din nagkiklaim lang simbaha sa Anggalis bihaonin siya Muslim.
in siya bariman. Sa kakitaan mo hinang niya sulang sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo kitaon ng kakahinang nila, parkala pag-ibadat, lamuran simbukon pag-ibadat. Kamatauran hinang nila, maningod-singod pa, hainang sing kafir. Bang uning katanaman sing kafir, amo adtuin, iuurol nila, sabab malingkat aturun. Papangatod nila. Bihan. Labi-labi na to na pagtiyaon. Bihayaon, matawad na to, simud, pakaradyaan, palawm niya. Suway na to, hatihon inyan ibadat pa Allah Ta'ala, sara niya impagtiyaon hakama Islam, aun aturan, way na kulang. Jukup-jukupan siya. Yauning katang at aturan halaw. Unoin hinangon mo. Nahawi ang bukon na tuwan. Maghindo ka to, sinhinang katantan, coordinator. Amoy maghindo sambil mga ulama, hinduan nila. Bihay ni tuwan, bihay ni hinangon nyo katan, bihay ni. Sa makading katan. Sabab makasipog kuno bang di makad. Nabiya din na baha, asusungon bang sila asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. O sila imiyan, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ya Allah, ikaw rin pagtag-ipunan na mo. Iban ikaw rin pangangayuan na mo tarang. Hadlaw akhirat, yung makabuka doon, putingon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin kakahinang ta. Mataod din nga mga kakahinang ta ini. Liyalamuran sin, bukon amo. Sining yung kataan parkala pag-ibadat. Aun aturan niya katahan. Sampay wiyay pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarrut ta'am, ta'amul walima. Sangingi pagkaon, amunin pagkaon na pagtiaunan. Yud'a man ya'baha. Inimbayton kata namin bukod tagdapukan niya. Isiyo, aming mga taudayahan. Daman mangudyo-ngudyo pa sin pagkaon. Muna ini siya blong nin hiserve ka ito yung mabihay ni. Bukon sila yung tagdapo. May tauno in walima. In walima, magpauno ka. Magpakaon ka wa tao barhajat. Magsarak ka ka. Naman, jariri, ma-invite yung tao miskin. Amo rin tao mga bakay-bakay mo kuhan katan. Napag-ubusin to, asubuhon da kao. Tuntumain hansipak kusing, sin, jimatukay mo yan, dahil nga Allah Ta'ala, asubuhon kao. Min ay na akad, ila ay na anfak. Dahil hindi mo kiyawain hansipak kusing yan, iban harap mo piyak ka-impiyag ng napaka. Uno na yung sambong tadlaw agad. Uno na yung sambong tahawak to ini. Bang siya lubuhon ng gumi. Ampay nini katantan, di nakitatuan makasambong, sabab kan singon na ing simud tari na kita makabisara. In mamisara katantan, amo na yung sumaksi, sing kakahinangta. Hambok din doon sumaksi, amo na in gumi, piyag papanawan mo rumadlaw. Amo na in umasubo kay mo. Dumamagbisara kay mo. Bihan. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Hawak to yan, higwa na yung katan, jima to kay muriha dunya, bang unuin hinang mo. Laong singgumi, ikaw saan lang ngayon mataki magpanayam. Ikaw saan lang ngayon magtataon loto. Ibang palaw niya sulwan na umo. Di madyato ini katan. Ini inhinang mo, ayon inhinang katan. Amo na ining pagyanon doon, ang katon sin Allah Ta'ala in nagmiyamakadasara niya, iwan hirusdosin, uno, dahil hapanak si singgumi, mahinang sabab, ang katon sin Allah Ta'ala yung nag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan hirusdos pababain, amuin, simusulang pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha, hawak to yan, higwa na, in pakaradyaan niya riha dunya, di matukan niya.
Hibayta na lumahil na hawak to yan. Bi anna rabbaka awhalaha. Sabab Allah Ta'ala in nagdihil kapatot haamin gumi pabisarahon misan wayron simud niya. Haadlaw akhirat in mamisarahan gim pa isan mo wayron simud niya makabisara. Laong sinsiki ako na sa inilong niya in miyanaw harap madto palugal bihainin hinang mo. Laong sinlima ako na sa inilong niya in nagkapot sinamuin hinang mo bukon amo. Sumaksi na yung matalong si matawon na saan, ba't kikita ko? Laong sintay nga rin na sayan, ba't yurungog ko? Sumaksi na kataning ginhawaran. Sampay imian na yung ginhawaran mo, pabaran mo. May takalong yan nakabisara. Hindi to doon niya, wero misang simud mo, di ka makabisara. Unin agi, singgim pa isan mo, kilawasan simpamaran mo. Antaka na Allah alladhi antaka kulla shay. Yabisara na kami sin Allah Ta'ala hawak to ini. Amuin magpabisara hakabayan na pabisara hun misan wayron simud. Makabisara bang kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na doon hay ni punon na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in piyapan niya yawma idin yasurun nasu ashtatan. Hawak to yan, punon na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung katan, piya panjarin niya, doyon pahamuk lokal. Sabab, aunon na yung paghisab, hawak to yan. Sintuhan na to Rabbul Alamin. Na, doon hay niya paghisab, magtimbang na, timbangon na yung katan, amal na to. Waman ya'mal miskala darratin khairan, yarah. Misan da intimbangan mo biya sin pag-ianon lang niya darra, amoy in kapu-kapu. Bang in kapu-kapu yaon, karna hinang marayaw, mabugat hatimbangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabangin hinang mo, bat maksiat, biya kapu-kapu. Damikyan, mabugat day sabsa, bugat harap madto panarka. Misan da biya kapu-kapu. Wa may ya'mal mithqala darratin syarran, yarahu kakitaan niya. Matampal, iban kakitaan niya bang pilalugot siya. Doon hatimbangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, insuway na to paghalian. In alamat, siwi-siwi gimuwa na, kataan. Alamat dakula dakumaning kulang. Kajaman na to. Daran nabihaon yung paglinog. Bukon sa dya imyuga, yadto ako tabato yadto. Yadto hadabaw yadto. Sampay niya sambuangan. Nagbubuga-buga yung tao. Mahita. Sabab, inhinang sin manusia, di makaatuhahinang sin Allah Ta'ala. Bang hinangan da sin manusia, misambya din hugot, malubo. Sing kawasa. Sintuhan na to Rabbul Alamin. Nabang siya, lubuhon niya, na inhinang niya, siya ay nagbaya, nagpaon hayaon, lubuhon niya naway na makapin. Dahil hindi hababaw singgum ini. Makaan na yung kataan. Naando, madto kita niyo magbalik. Paamindaan, biya na sinagi, diya kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baguhon yung pag-iman na to. Baguhon in agama na to. In pag-ianon baguhon, di na to na mabago in agama. Jukop na. Daan na siya. Sa in baguhon na to, in bago. Pag-ianon baguhon in bago, baguhon na to in bago simud pa agama Islam, hiig na to din kato. Tumaalok kita paraan na supaya mahinang bago. In pag-iman ta. In pag-ianon bago, bangkaw minig, tumaalok kaw madto paraan, indaan amo na indiyarasin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahinang siya bago, biyan sa kaula-ula, nag-aarad ko iban sin sahabat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to in siya buhi. Sabab nagbing kaw pakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bago yung pag-iman mo, patuhan Rabbul Alamin. Bangkaw abutan doon ha, naman natin pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baguhan niyo yung pag-iman niyo. Baguhan niyo in agaman niyo. Bukon in baguhon tin aga mabatyaw na siya. In baguhon na to, in kahalan na to.
Ayaw kita niyo maningod-singod. Yahon biyabay ta suratul Fatiha. Di kita mikihidayat magto pa mga tao piyagmamulkaan sinallahu ta'ala. Isin piyagmamulkaan, mga Yahudi. Maana niya, ayaw ko maningod-singod sin kakahinang sin Yahudi. Isiyo pa, ayaw ko maningod-singod ang mga tao laong yung pag-aakama niya. Isiyo yung laong yung pag-aakama. Amo na yung mga Nasrani. Naman jari ha pakaradyaan ta pala mo runteng kakahinang nila palauman ta. Uno-uno hinang nila imibog kita. Nya matawd sa angkato. Hindi. Sabi lamin ng mga kaanak ta nag-i-school. Ando lumamod saan kailo mag-celebrate si mga birthday nila. Diyan. Bukon kita mag-celebrate ha. Di tayo kapag kukuyag. Sabab bang miabot inumul murang haamin liabayan mo yaon, long mo. Miabot hang katahon, miabot in birthday mo, tumtuma. Hang katahon na kau imumul. Suway mo asubuhon in baran mo. Unoy na hinang mo halom sinang katahon limabay. Nakahinang baha kau hapiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway amot din tumtumon. Bukon ipagkugkuyag. Naing kamatauran magkukuyag pa yung pagkukuyagin si inguran bukon pa panghindo sinaka ma Islam. Panghindo pa sing kafir. Sababin niyan biya da sin adlaw-adlaw magkita ko sin kalendar. Aw niyang kalendar tiap-tiap ang kadlaw magpitas ka sin katas niya. Nalong niya isnin na isab. Tiap-tiap ko magpitas sin to biya mo sin pitas adlaw-adlaw inumul mo. Amo yan. Nasubay na to adto, hibalik pagin, hawawaran na to. Hati huning kahalan na to, paamuhon doon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita niyo masusa sa babing panghindo. Sintuhan Rabbul Alamin yan, piyatatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masawa pa rin sin, ini adlaw. Sa babing tanda sin sawa niya, misan tungay gisok, kikita mo yung panawan mo. Sa mayta, niya makadkaw kaaturan, sintuhan Rabbul Alamin. Di kaw malusot, himinang simpyang daakan sinallahu ta'ala misan way ilaw. Masawa biya unubaha. Bang mo iya akading kabayaan niya. Sa abang mo riya karon yung kabayaan niya, na, tigidlom ing katahan. Sa biyabay ta kato, asubo si mano si adlaw akhirat. Ya Allah, may ta mo ako hinang buta. Sinindid to ha dunya ini. Makakita sa ako, masawang pangatod ko. Unoy nagisin Allah Ta'ala na nagbuta-buta kaw sing sarak ko. Biya ba ita na kaniyo magbuta-buta ka mo. Magbiso-biso ka mo. Di niyo pagpangannalon, pasuron palong sindaghal niyo. Naingguwa niya, way. Hampa yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, way makatarang kato. Kanya kita niyo maghinang. Dihi kapag tawang sinmaas pa anak, in pag-ibadat, kanya kita niyo. Amo yan. In rejiki, damit yan. Aun dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin patupon kato. At beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Qudsi. In lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung niya. Piya tutup sin Allah subhanahu wa ta'ala in. Parsukuan sin tiap-tiap hambuk ng kato tanin. Dahing mga dayahan. Laung niya. Allah ta'ala nagbaya bang siya papagdayahon. Ida afkartuhu, afsadtu alayhi dina. Hinang ko siya rayahan. Sabab bang ko siya miskinun, magkangiin pag-akaman niya. Hati niya, subay siya roon, hapagdaya, asupaya siya tupon, hauno niya. Aun doon, inhibutan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya, miskin. Ida agnaituhu, afsadtu alayhi dina. Bang ko siya papagdayahon, kumangiin pag-akaman niya. Naawin yan, pagkakitaan na to.
Bang siya miskin, landuin kasabar niya. Nagkarayahan man, kaya lupahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaman dumaawa na. Uy, tuan, niyabot na yung waktu. Ay, tuan, masuok sa ning masjid. Dapat karungo ka ning bang. May tayan. Makahati rin Allah ta'ala ba. Baying ulungon da siya. Ganti ko no. Inyan pagkarungukan tabukon sa jasuy-suy. Magjato hamano siya. Ando, ibalik na to, ingin hawawaran na to. Maon, magpatikupo pa Allah subhanahu wa ta'ala, makadasara niya, urulon na to ang bukambukin panghindo simpamuh na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bating niyang katanday hatuhan na to Rabbul Alamin. In Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nakakanap sin arama. In katan biyayta niya ring hatuhan na to Rabbul Alamin. Sababin siya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di magbungatin simud niya hilagtik indila niya bot malaingkan bang siya bungaton in simud gumawa insuara niya yan ding hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala batin siya daap di siya magpalabi-labi atuhan na to Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan na kama Islam, pagpatumtum ka ato taniyong katan, doon kita niyo tumutug kakahinang piatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sinagi pagbalik-balikan, inyan katan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinangon na to hapag ibadat katan, Allahu ta'ala naghindo ka ato taniyo. Dahil hakabtang anikabtang na to umalup kaniya, ring hatuhan Rabbul Alamin. Dahil hahiwal na to umalup kaniya, biya tatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In katang kignot kahiwal tayan, hapag ibadat, kiya lulukis katantan, inyan katan, suway amin urulun na to, batukon na to. Di na to manjari, hinangun hakatanaman na to, buat malaingkan bang in kita aun udur. Di na to hikatunay ka na aun doon, masalahat sing ginawawaranta, di ta mapatarang tuod pasal sin aun doon, laung ta siya sandalan ta masakit hagin nawawaranta di ta hikatunay inyo to aun kamaapan sin Allah subhanahu wa ta'ala habiyad ting kahalan niya na ando biya na sinagi ingkatan pamiat iyan biya way takato dahil ha mga hihinangon sing kita di kita sin Allah subhanahu wa ta'ala daran kita pasabuton ha Rasul sallallahu alaihi wasallam impagyanon pasabuton, hasara, haturan, namon yung pagsalawat kaniya. Impagsalawat kaniya, bukon panglago ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat malainkan ibadat na to, patuan Rabbul Alamin, patdaakan niya kato. Subay kita sumambut ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, bat doonhan kita nakahati sin pagkakamaring kaniya, siya nagpatarang sin kakahinang katan, asupaya sa masibo in Muslim hakakahinang, pwede magtungga kali. At banghadjay ni yakad na to, impamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in wala niya na biyayta, di na kita sumuok, amurain katan biyayta niya mo at hinangon na to, way siya niya magsulang. Sa tumuyuin to, tao lumawag, sin wala doon. Bet yanon labi, impangingat nila. Ang kanaon hambuk, tao wihat, kapag punpunan, lang niya inguroy, amunaon yung pagbiliban ko to, nakalandoy ingat niya. Wa isa lang yung mga yan, kahuruhan yan katahat. Di makaatukan niya. Lang kumunal sad ko. Batin siya yan, iningat niya, tanda niya, Allahu Ta'ala iban Rasul niya, hinduan niya. Amuan iningat sin tao yan. Amin wala na nakasuda sa sin Allahu Ta'ala, yan kaniya, karaakan mo. Ngayon, di madyatusan. Yung mga yan katahan. Ando, inwayroon na lamod dito, di tayo kapag bantog, inpikila ni wanakkalta.
In ilmu, di tayo kapag bantog bukon kato. Inakal bukon kato. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala katat. Mangaon nagbantog sin ilmu, maingat siya, jahil siya. Mangkala innahu alim pahuwa jahil. Mangkala innahu mu'min pahuwa kafir. Bihan. Mangkala innahu fil jannah wa huwa fil nar. Biyaway tayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way makasiguro sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan naman kita himinang simpiang daakan niya, ando mga ko taufik. Ya Allah, nakakugdan na ba ay hinangkod to, ando tayo, mawang aon kulang dito. Inya to rin kako in kasaan. Ando mapa ako, ya Allah. Tayo maaka ako inamal ko to. Bihan subay, kahawa-kahawa to maluk po Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't bukon sibo in hinang tatyap-tyap timindog kita umaluk kaniya. Matauling sasaw, hakahigahigaran. Yaunin seitan di mig din kato. Kana sambil bang kita magsambahayang. Long sin mag-iimam bihan na pag pipit-pipit ka mo. Ayaw nyo rihilin seitan lugal doon makapatiot niyo. Bihan. Haso pa yaway ron sasaw. Bihad to yan yung panghindo. Pabuntulan niyo yung sapan niyo. Sabi na kasampurna siyang pag-ibadat, pagsambahayang, subay siya mabuntol. Biya sim malaikat magbang sila umalop na patuhan Rabbul Alamin para halwala sila diaksin Allahu Ta'ala. Sumakawa yon sila nag-iibadat. Nagsasap-sap sila. Hataas sila langit. Bihan. Yaon katantan, tupad-tupad. Biya sin banag yaon nagjajab-jabin pikpik nila katantan sa sibo. Tupad sila kata. Wasafati safa. Yaon sila katan. Nagtutupad-tupad. Nabihad to yung hipahinang kato. Imana niya, in kita subay, puro luntain, amoy in haaturan, yang Hindu simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labi-labin hawak to bihaon, na jaman bihaon, matawd na tuod simud, palawon sinara mata, bukon lamud. Bukon na siya lamud. Amo na yung parkala pagyanon, hinang bago. Karena in hinang bago kataan, na inyan bukon na lamud haagama Islam. Ubos na piyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa milbayta niya, ma taraktu syai'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartum bih. Way kaya tinggalan ko ang sulag uno-uno hikasuok niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala yung bukon piyang daakan ko kayo niyo. Wa ma taraktu syai'an yub'idukum anillah illa wa andartukum bih. Wayro nang sulag uno-uno hikalayo ni orang Allah subhanahu wa ta'ala yung bukon piya anib ta kamurain doon. Mana niya jukop impang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang kanna ni maugin ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Adlaw yan jukop po na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in agamaku wa atmamtu alaykum ni'mati. Iwan jukop ko na kanyo in nikmat da hindi kako. Waraditu lakumul Islam madina. Iwan magrida na ako kanyo, nag-agama kamo pa-agama ko, amo na agama Islam. In-agama Islam, bukon hadyatin po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan karasulan, Muslim katan. Ingkatan niya magada pang Hindu nila. Kitab piya na ugmon kanila Muslim sila katantan. Amurad yung pag-ianong takain ay tutumpukan si mga sila pasuron, amo na yung tumpukan, hambuok katiap-tiap, dahin kanila miya magad mga kanabihan, piyang diaksin Allah subhanahu wa ta'ala maun palamsing kauman nila. Murah-murahan, kakawa kita niyo pangadyan tiyo-tiyo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mahinang yadto, matakaddam sing kita niyo hakabuin na to, iban, inyad to kataan, puunan sing kita niyo kataan hapag ibadat, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, magkasanangan kita niyo dahil hatuhan na ito Rabbul Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر
الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعافيك وغناك. اللهم اجعلنا في راغبين وفي جنتك طامعين وأدابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.